Njye nitwa Manere Basani, iyi ni Kan TV, nje kubabwira ko Rwatubyaye Abdul yatandukanye na Brera Stromika. Uyu ni myugariro w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko kandi nimuza kunkundira tukagumana ndababwira uko Lionel Messi yifuza gusubira mu ikipe ya FC Barcelona. Rwatubyaye Abdul wari umaze umwaka ukina muri Championnat ya Macedonia yatandukanye na Brera Stromika mu cyiciro cya mbere nyuma y'amezi 5. Muri Mutarama 2024 nibwo Rwatubyaye yamenyesheje Rayon Sport Football Club yakinaga kashaka kuyisokamo akerekeza muri Macedonia mu ikipe yahozemo ya KF Shikupi. Ikipe yatandukanye nawe muri Nzeri uyu mwaka ahita yerekeza muri Macedonia y'Amajyaruguru, atangazwa nk'umukinnyi mushya wa Brera Stromika. Uyu myugariro wari umwe mu bagenderwaga muri ikipe yongeye gukenerwa n'iyi kipe kuko nyuma y'imikino ibanza ya shampiyona atigeze yifashishwa mu kwishyura yatangiye tariki ya 8 Gashyantare 2025. Mu kwezi gushize kwa Mutarama, Rwatubyaye udafite ikipe akina kugeza ubu yagaragaye mu myitozo ya Rayon Sport aherukamo mbere yo kongera kujya gukina i Burayi. Uyu mukinnyi ashobora kuba yatandukanye n'iyi kipe kubera ibibazo by'amikoro ifite. Ashize amezi 3 agize imvune yanatumye adakina imikino y'ikipe y'igihugu Amavubi yo gushaka itike ya CHAN 2025. Mu yandi makipe Rwatubyaye yakiniye harimo Switchbacks Football Club, Colorado, Kansas City zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na APRFC. Mbere yuko mbabwira ko Lionel Messi yifuza gusubira mu ikipe ya FC Barcelona, ahubwo reka mbanze mbabwire ko uyu mugabo Lionel Messi ndetse na Luis Suarez bahaniwe imyitwarire mibi. Shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika MLC yahanye Lionel Messi na Luis Suarez kubera imyitwarire yabo mibi ku bandi bakinnyi bo muri iyi shampiyona. Tariki ya 23 Gashyantare 2025 nibwo bombi bahuriye mu mukino w'umunsi wa mbere wa MLC aho bakinaga na New York City Football Club. Ni umukino warangiye amakipe yombi aguye miswi anganya ibitego 2-2. Muri uyu mukino aba bombi barenze ku mategeko agenga imyitwarire ya Major League Soccer, abakajya bakora mu maso ya bagenzi babo bakabafata mu mutwe ndetse no mu ijosi. Ibi bigaragaza agasuzuguro. Suarez yabikoreye myugariro wa New York City Bill Carissa ubwo yamufataga mu ijosi bari kujya mu karuhuko igice cya mbere. Mu gihe Lionel Messi yabikoze ubwo umukino wari urangiye akabikorera umutoza wungirije w'ikipe Mehdi Burushi. Si ibyo gusa kandi kuko kapiteni wa Inter Miami Lionel Messi kapiteni wa Inter Miami Lionel Messi yahawe n'ikarita y'umuhondo mu mukino hagati kubera kubwira nabo umusifuzi. Nkuko byanzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba bakinnyi bombi baciwe amafaranga kubera iyi myitwarire. Ntabwo ikipe yabo iratangaza ingano y'amafaranga baciwe cyangwa ibindi bihano kuko bagaragaye mu mukino wabaye ku rukerera ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 2025. Ni umukino kandi bombi bafashe Inter Miami kubona itike ya 1/8 cya CONCACAF Champions Cup batsinze Sporting Kansas City ibitego 3-1. Aba kandi biteganyijwe ko bazakina na Houston Dynamo mu mukino w'umunsi wa kabiri wa MLC. Nkuko natangiye mbibasezeranya kandi reka dusoreze kuri Lionel Messi. Bishoboka ko yasubira muri FC Barcelona. Rutahizamu w'umunya-Argentine Lionel Messi ashobora kongera gukina ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne. Biteganyijwe ko amasezerano ya Lionel Messi muri Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azarangirana n'uyu mwaka w'imikino wa 2025, kandi uyu mukinnyi akaba atateganya guhita ahagarika gukina. Uyu mugabo w'imyaka 37 bamwe bafata nka nimero ya mbere ku isi hashingiwe ku bigwa afite, yafashijwe na FC Barcelona kugera kuri byinshi yaboneyeho muri ruhago. Muri Kanama 2021 yiyemeje gutandukana n'iyi kipe yamureze kuva akiri muto
gato kugeza naho yarageze yerekeza mu Bufaransa gukina ikipe ya Paris Saint-Germain. Kuri ubu ngubu nayo icyambara Visit Rwanda, ikipe yari yavuyemo mu bibazo bya mikoro ikeneye kugabanya imishahara ihemba abakinnyi ndetse ikanatangira ibikorwa byayo byo kuvugurura ikibuga cyayo. Messi akigera Parc des Princes ntabwo yigeze ahirwa nk'uko byari biteganyijwe na benshi, ahubwo yayivuyemo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Inter Miami muri 2023 mu gihe ari kugana ku mpera z'amasezerano ye muri shampiyona. Uyu munyamakuru w'imikino Alex Kandari yatangaje ko ubwe yaganiye na Lionel Messi akamwemerera ko ateganya gusubira i Catalonia muri FC Barcelona. Yabivuze ati ntabwo nava mu mupira w'amaguru nakinye muri stade nshya ya Camp Nou. Kuva Lionel Messi yagera muri FC Barcelona yayikiniye imikino 778, ayitsinda ibitego 372 ndetse anatanga imipira ivamo ibitego igera kuri 269. Uyu mukinnyi kugeza ubu ufite Ballon d'Or 8 yafashije ikipe gutwara ibikombe 34 harimo ibigera kuri 10 bya shampiyona ya Espagne ndetse na 4 bya UEFA Champions League. Messi yifuza kuzakina FC Barcelona yaramaze kugera muri stade yayo iri kuvugururwa mu buryo bugezweho. Nje nitwa Hasani, iyi ni KWIZIGIRA TV tukugezaho amakuru y'imikino ku buryo bwose waba wifuza.